Bilang pamagmasusi ning National Arts Month, opisyal ning binuksan ning Gamat Kapampangan Art Group, ingkarelang visual art exhibit king Marky Mall, bida reng obra da reng Angeleño at Kapampangan artist. Ipakit king exhibit reng original a obra asasalamin king lokal a kwento, tradisyon at creative expression ning komunidad. Kapag nasana niting ibida ing mabanding kultura at balaw sa mumunla da sining da reng Kapampangan. Makabuklat siya king publiko ing exhibit hanggang February 28, 2026 at kukumbiran la reng residente at bisita na suportan la reng lokal a talento. Susulong ang inisyatibong iti, lalam ning pamanimuno ng Mayor Carmelo John Lazatin II kaya duwangan ing Angeles City Tourism Office king pamanimuno ng Louis Lazatin bilang parte ning balaw sa promotion ning sining, kultura at turismo king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.